Ćao svima, moje ime je Luka, dobrodošli u peti video snimak u okviru video serijala Kako kreirati moj prvi web sajt uz pomoć HTML i CSS-a. U okviru ovog video snimka naučit ćemo kako se kreiraju tabele i kako se ubacuju podaci u te tabele. Ok, prvi tag za tabele jesu table i moramo ga zatvoriti. Ok. I konkretno sada nemamo nijedan podatak u toj tabeli. Prvi tag koji nam je potreban jeste tr i tr je skraćeno od table row. I u okviru njega ćete ubacivati određene podatke koji će se nizati jedan uz drugi. Neće jedan ispod drugog, znači mi kreiramo red po red i tako ćemo usput i kreirati kolone te tabele. U ovom prvom table row, odnosno u prvom redu, ubacit ćemo th. Th tag označava table header i on će biti boldovan i označen više sa većim fontom nego ostatak te kolone koje će vam predstavljati. Evo recimo da imamo 3 kolone, ne znam, napisat ćemo zgrada, napisat ćemo ne znam, ime i napisat ćemo životinja. Ok. I u okviru zgrade, znači tu ćemo napisati čisto da znate, ne znam, kuća, štala i tako dalje. Ok. I sljedeće ćemo definisati podatke u okviru toga. I sada, u tabeli u podatke ubacujemo uz pomoć taga td, što znači table data. I s obzirom da imamo 3 headera, ubacit ćemo 3 podatka za sada. I ovako imamo recimo, ne znam, kuća, ovdje imamo ime, ne znam, neka bude Lazar. I ovdje životinja, neka bude mačka. Ok. I ajde da odemo na sajt, čisto vidimo kako to izgleda sada. Evo, vidite, ovo su table header, a ovo su podaci koje smo ubacili pod tim headerom. Ok. I recimo, ne znam, ako hoćete još podataka da ubacite, vi možete. Neka budu isti podaci, čisto da ne gubimo sad vreme. Naravno možete promijeniti sve ovo. I ajde odemo na vaš sajt. Evo vidite, imamo 4 elementa u svakoj koloni. Ok? To je bilo to što se tiče tabela. U slučaju da imate neko pitanje, neku primjedbu, postavite komentar, pokušat ću da odgovorim. Hvala na pažnji, prijatno.